Muraho neza, muri kumwe na Masa Andrew umusangirangendo wanyu w'ibigano byubaka byigije kandi binatuma mutekereza kure. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bidasanzwe, impamvu ibihugu bimwe na bimwe bitari mu mwaka wa 2025. Ese wari uzi ko ibihugu byose biri mu mwaka wa 2025? Ushobora kuba uri ku itariki ya 21 Mata 2025, ariko hari abandi bantu ku isi batari muri uwo mwaka wa 2025. Ibyo urumva bishingiye ku ki? Bishobora kuba bishingiye ku myemerere, amateka ndetse n'umuco. Bagiye rero tudatinze, reka dutangire ku gihugu cya mbere kiri mu mwaka utandukanye n'uwo turimo. Iki gihugu kibereye mu mwaka wa 2017. Iki gihugu cyitwa iki? Cyitwa Ethiopia. Ethiopia ifite ingengabihe yayo yihariye yitwa Ethiopian calendar. Iyi ngengabihe ikoresha amezi 13, kandi itandukaniro riri hagati yayo niyo dukoresha no munsi ni imyaka 7 cyangwa se 8. Iyi ngengabihe ishingiye ku gihe Abanya-Ethiopia bemera ko Yesu yavutse, bitandukanye n'ingengabihe y'Abanyaburayi. Bose ubu Ethiopia yibereye mu mwaka wa 2017. Biratangaje. Igihugu cya kabiri cyitwa Nepal. Nepal yo muzingiri buhe mwaka? Nepal rwose yibereye mu mwaka wa 2082. Nepal ikoresha ingengabihe yitwa Bifurano Sambat, yatangiye mbere ya Yesu, cyangwa se Yesu bitewe no kuvuka cyangwa se bitewe n'idini. Uyu mwaka rero turi muri 2022 muri Nepal. Ibaze nawe, bafite umwaka utangira muri Mata kandi itandukaniro rishingiye ku ngengabihe y'Abahindu. Turakomeje n'igihugu cya gatatu cyitwa Isirayeli. Mwatekereza Isirayeli iri mu ruhe mwaka? Isirayeli yibereye mu mwaka wa 1785. Mu ngengabihe y'Abayahudi cyangwa se Hebrew calendar bafite imyaka ibarwa guhera ku iremwa ry'isi nk'uko tubisanga mu bitabo byabo byera. Ingengabihe ikoresha cyane by'idini, kandi uyu mwaka bo bibereye mu mwaka wa 1585. Bakomeje ku gihugu cya kane, ari nacyo cya nyuma turi buganiraho uyu munsi, cyitwa Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite. Bo mwatekereza bari mu ruhe mwaka? Bibereye mu mwaka wa 1446. Umva, mu Bayisilamu bakoresha ingengabihe yitwa Hijri, ishingiye ku rugendo rw'intumwa y'Imana Muhammad yakoze ajya i Madina. Iyi ngengabihe ishingiye ku kwezi kwitwa Lunar calendar, niyo mpamvu imyaka igenda ihindagurika vuba. Icyo bidusigira ni iki? Ibi byose twigisha ko igihe atari imibare gusa, ahubwo ari ubuzima, imyemerere, amateka. Uko ibihugu bitandukanye bibara imyaka bitwereka ubwiza bw'itandukaniro riri mu bantu. Si isoko y'ubwenge n'umuco, buri gihugu uburyo cyumva igihe, kandi byose bifite agaciro gakomeye. Ese nawe wari uzi ibi byose? Cyangwa hari n'ibindi bintu uzi bifite ingengabihe idasanzwe, cyangwa se ibihugu bifite ingengabihe idasanzwe dusangiza? Bakunze iyi video, komeza kandi like, share ndetse na subscribe. Nakoze cyane kuba mwari kumwe nanjye. Tuzabonana ubutaha mu bindi biganiro by'ubwenge. Imana ibahe umugisha. Peace and blessing.